tuk chua nuam ule mim kut thla September ninga sang ni som ni panga zir top ni ani a Zoram New Zealand ngai thla ang u Chief Minister Pulal du Oman Northeast Region Ministers Conference on Civil Aviation nimina neya Lengpui Airport Enkoldan tur chungchanga Airport Authority of India in rotna anla nei lo thua soi Sarkar lai pui Ministry of Civil Aviation buat saya dorji khandu auditorium Arunachal Pradesh Legislative Assembly Itanagara hun mana Chief Minister Pulal du Omachuan Lengpui Airport Enkoldan tura Indian Air Force in rotna an thelu to lain AAI chuan rotna an la nei velo thua soya rotna mumal takan ron nei hunan ngak mek ti asoi hemi chungchanga hian AAI Chairman Vipin Kumar chuan Ministry of Home Affairs le Ministry of Civil Aviation nen meeting neya an bo zui mek thule AAI lam hian September thalai hola chuan rotna mumal takan ron thlen thei tur thua soi ti atar lang Pulal du Omachuan Lunglei District le Champhai District a Greenfield Airport mamo na asan thua soya heng airport pani din na tura malak na masa atan pre-feasibility study nei turin donara thelu ani to tia soibok heng ba ka hian Mizoram ta na rot na sang Ministry of Aviation ne na hian a thlen bokani he huna hian Union Minister for Civil Aviation Ram Mohan Naidu Kinjarapule Ministry of Civil Aviation a ho tu ti antela Chief Minister hi GAD Aviation Wing Director Pulal ro hluana troi o mani Les de Minister Pulal nging lova mar chuan Central Scheme omang te chhor tura inzia lu konga Mizo te tan chanla ka tul thua soi Les de Conference Room Mineko Apprenticeship Portal chungchang in shilshiat na hun nimina khwalian nia a honna a Minister Pulal nging lova mar chuan kalkhom te chu sarkar lai pui scheme sanga inziak lu turin midang te shilshe tu ni tum theu turin a cha a mani kongzo thewa theitop chu amidang ta na chorna omni tum turin a fuya sarkar chuan entrepreneurship lama thalai te mason na angai poimo hle ti soin workshop chu lok taka mang theu turin du sakna a hlan ngal bok nimina hun man hi lesde department director pujon tanpuyana kai shwaya deputy director pulal muan oman PM naps le apprenticeship chungchang presentation a pe bokani Dr. Thangtea le Rintluanga sailo Nupuiin Dampa Bial khochen khatan tlo Dampa Bial by election na MNF official candidate MNF senior vice president Dr. Arlal Thanglia na chuan nimin khan Dampa Bial khosang sanga fanga Ailong Rei Ek West Lungdar Khorin Nim Sheichuk Lungphun le Kang Munatlo a Pularin Tluanga sailo Nupui Pibiak Thua mi le achung ten an troi o mani Dr. Arlal Thanglia na chuan thu soin tunruma kan local hi chungko program a local kan ni a campaign boruak vut a local kan ni ri lova Pularin Tluanga sailo sul nu te fanga abial mi pui te tlo chwa ka thlamuan tura local kan ni Purin Tluanga sailo abial mi puin heti tak maya in ui hian mi khoi hle a MNF mi le sa ni lo Dampa Bial mi pui shimin heti taka in uya in choi moi hi kalom tak zetani ati Pularin Tluanga sailo Nupui pibiak thua mi po in thua soya kan pa in lo do saka in lo mangai to thin na le din mun za om taka in lo da to na alom thu ka soya kan pa kha na ril ro zong in abial hi avei na ngai to thina to na ama om tak lawa chuan Dr. Arlal Thangliana a unaw pa ang maya en aron ding do na in ril ru le thin lung zong in Dr. Thangtea hi lo support turin ka ngen che u ani ati P. Maria City Zwali IAS chu Fisheries Department a Special Secretary turati ani nuwa a Department Enkol turti danglam le ani September ni khatsang ni somni panga thotan ni khan P. Maria City Zwali hi Commerce and Industries Department Director atangin Fisheries Department a Special Secretary ni tura sonani a nimin September nili sang ni somni panga ni nga ni khan DPNAR chuan notification ti chuak le in P. Maria City Zwali chu Horticulture Secretary turati ani thuatar lang
School Education Department chuan kumin zirtir tu te ni pualin HSLC Exam Center za panga le HSSLC Exam Center som panga a Scientific Laboratory Equipment sem Treasury Square aizola an pisapui Directorate tual zola bungrosem na hun hineya ni a School Education Department Director P. Angela Zo Thanpuin he hun hi kai shwain Special Secretary Po David Lal Thangtuangan bungrwa te hi asem chwaka zirlai te ta na tangkai le an thiam na tipung tu ani nge ya be sei thu soin zirtir tu in dailo na phusuk nan zirtir tu lak bel tum me kani thua soi Tunthal September ni somni pahnia tangin GST rate siam thatani don GST Council chuan GST rate siam thatna lian ta ka puanga hei September ni somni pahni sang ni somni panga atanga man tan turani he siam thatna hi mipui wan tlang le chung ko khosaklai hol te chok jang khai na na ti ani Finance Minister Nirmala Sitharaman kai shwai GST Council chuan an thut khom voi somnga paruk na a thupoi mo tak relin pan masala zuk le hmuam le vai lo chidang ti chia re ti dang lam chu an son ri a sarkarin compensation se satana abatarul fel ma chu heng thil te hi chia re pa ngai na la omri don ani Chief Excise and Narcotics Department chuan Nimin Khan heroin le anei tua po te an man Nimin Zomadar som pakhat khan Chief AOC venga heroin bomb som pakhat gramza somni pakwa point pariata rit chu sangro siami kum som nga pathum wife of Run Liana Late sei pui Myanmar le zonun pari wife of Lalhum Thanga leilet Myanmar ne na tanginan mana heroin le anei tua po te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 tlo chanin thubuai siam sak nga lan ni Tanshil Ramasai Phaizol lui tu rashai tu te manan ni Tanshil Branch IMA Executive Committee chuan thole ni September ni thum tlai khan an huam chunga sai Phaizol lui puzawa wawa chak ai wak chua kan om thu report dongin chak ai hi shai nge nia alana wangin rang takin an bo zui ngala sai Phaizol lui dung zo thla in nu ma en fi ani a zandar sari le chan ve vela lui dunga mi pahni mu an ni a an ni hi thu zo fi an ni ba ka an chak ai man te en fi ani a tur manga an man nge yani ti anin puang ta ani lui rai tu te hi vanlal ngai omakum somni pakwa son of Zoram Herliana taite sena section Bethlehem veng thlang le lalruat sanga kum somni pakwa son of lalnun dangi a section am veng an ni a an pani hian police kuta pe kan ni Tanril Branch IMA hian August ni som pali khan sai Phaizol lui shaya ni thu report alo dong to a hemi trum hian a shai tu niarin hlel te en fi an ni a chak ai an man lawa wang le wai me shwai tu ten lui dung zo a an en fi a nuwa rin hlel oman mu lawa wangin thu buai zia lu ani talawani Trumpui all NGO in an venga EBCC ko shandin tu te ko shandin lau turin an sha tir Trumpui All NGO Coordination Committee chuan Evangelical Baptist Convention Church Koshan Trumpui Secretary Shia Tirna Thonin kan khotlang lungrual taka kan chen ho lai le zona thlak in unaw le pum khat taka chen ho kan du lain in pum khat na le lungrual na ti che thei nambik sa khwa Koshanin dina Paul Shanin siam hi Trumpui Branch IMA Committee chuan din lo turin angen to chewa tin Local Council, YMA, MOP, MHEP Joint Committee po in din lau turin ang ento bok chewani. Khotlang shwai tu tingin na poi salaw le, zaw na tlak in pum khat na atan, dulian trong mang war tura kanin zirtir mek laya, nambil trong mang sa khwa Koshanin dina, ramle nam in pum khat na ti che thei zong le, puhaw shan Paul shanin siam luitlat hi, Trumpui All NGO Coordination Committee chuan adem takzet chewa, September ni somsang ni somni pangaral maa, khotlang shwai tu tingin na in zom thu, Shia tir kan ni lova ma in la chun zom zel ani chuan anwaya tarlan khotlanga in chan vo ni na hi in Koshan member zong zong hli sakin niang ti ka shia tira che an ti
He hriatir na hian Trumpui All NGO Coordination Committee o in Secretary in hminga sign ani. BJP sarkar hnuaia electoral roll ti chingpen tam lutuk du lo na lan tirin MPCC an pung khom. Nimin chundar som pahnih khan Transport Directorate kota BJP sarkar hnuaia electoral roll ti chingpen tam lutukan du lo zialan tirin Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC an pung khoma Transport Directorate Office kota tang hian Congress bawan thleng electoral roll ti chingpen du lo na kong zo an nei ngal Congress Party chuan BJP chu Election Commission kaltlanga nasataka vote ti chingpena puin electoral roll ti chingpen du lo na kong zo an huai hotma hian Transport Department pisahma a pung khomin in khoman buat saya he hun hi MPCC Treasurer Dr. Lalmal Somanga kan kai hruain MPCC Advisor Pujon Siam Kungan thua soya BJP che tan chu mipui ro rel na democracy kaltlatani ti soin mipui ro rel na za lo na lian takani atia Congress Party chuan thudi khai lang turin thei to pachwa don thule vote ti chingpen na awang hian Congress a mipui rin na alek le mek ni ina soi he hun man zo a hian Transport Department pisakota tanga Congress bawan thleng kongan zo ani MNF Party in Assembly Speaker Pulal Biak Zamane Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt na resolution suit tura Special Assembly Session ko turin rotna anken September ni thumsang ni somni panga ni lai ni tlai khan MNF National Core Committee le Political Affairs Committee baka MNF MLA te Mizo namru na anthukoma Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt na resolution suit tura Special Assembly ko rotna Mizoram sarkara thlen ni se antia anthurel hi bo sui ngalin Assembly Speaker nena nilai ni tlai ve khan le khan the lutani Zo Reunification Organization Zoro chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 Mizoram State Assembly ina adopt chuan zofa titan har satna na satakala khen thei ti an soi Nimina Izol Press Club athuthar the dar tu ti an kom na a Zoro chuan FCAA 2023 in ngai na thiam tura ada a international boundary atanga kilometer sa chung chu central sarkarin adu anga man thei turin state sarkar le village council gram sabha le NGO te ron haulo po a man thei turin thunei na ala a forest clearance lak buai ngai haulovin ma ala thei ti an soya Indian Constitution Article 371G in Mizoram hum himna tura dana pek zong akal fai veka chanvo arap bet vekti le indigenous people te chanvo chu sakna ani thuan soibok Zoro chuan FCAA 2023 chuan RA 2016 Forest Dweller te dikna chanvo a pek po nasatakina ti der thong ani an ti a Indian Constitution Article 244 akal ti le Indian Constitution Article 90 na bo chhia ti an soya FCAA hi Supreme Court po inangai tua lai me kani a court po in final decision po ala siam thei lo lai le line of control po an la soivia thei lo laia kan sarkarin alo pom ngot hi a fel lo hle a thangthar lo omzel tur te ma khwa ati che thei dona he thil hi zofa te poi soina lian takani an ti a Mizoram sarkar chu central bank a thlen ma nge yangai tua thaturin an ngen bokani Zobok veng lai le zobok veng thar branch wai me tang kop chuan an veng paltlang National Highway 54 kong pui chelu tuk chu natlang pui ko vin vo in hian an siam don Zobok awai me branch pani Zobok veng thar le Zobok veng lai branch wai me chuan an veng paltlang National Highway hun rei tak lir thei ta na zo hlei thei lawa chhia chu thunei tu te le asiam tu company hne na voi engi moza an khen nu po angai saka lo lawa wangin vo in September ni nga sang ni som ni panga zir top ni hian mi puinol puiten hatlang pui thokin an siam thadon ti an soi
Ministry of Education, Government of India chuan nimin khan India Rama University le college tha athan na National Institutional Ranking Framework NIRF ranking ati chuaka pachunga University College chu college category a somli pakwana ani a Mizoram University chu University category a somriat pani na ani thung NIRF result hi Nimin Khan Bharat Mandapam New Delhi Sri Dharmendra Pradhan Union Minister for Education in Apuanga Minister of State for Education Jayant Chowdhury po atel he in khoma hian India Rama University le college tha thlan chwa ai o mi thanem takan tela pachunga University College ai o in Principal Professor H Lal Thanzara le Mizoram University I o in Registrar Professor Lal Nundanga antel bokani NIRF hi sarkar lai pui Ministry of Education in India ramazirna insang higher educational institution te in elna turatana te fungmu maltak mga abuat sayani a kumsang hi som panga atanga bultan ni in kumin hi akumsom na ani pachunga University College hi kumsang ni somni atang khan atil vetana kumsang ni somni pani khan India Ram College tha somli pangana ani a sang ni somni pathuma somthum palina ni in sang ni somni palia somthum pangana ani a kumin sang ni somni panga hian somli pakwana a omle ani India Ram College singa chuang zinga kumin hian college sangli somthuman tela PUC somli pakwana a alanga PUC ti lo chu India Marchak College zinga ranking zanwai lamalang pha an omlo kumsang ni somni panga a college category a pakhat na chu Hindu College an ni a pani na chu Miranda House ni in pathum na chu Hans Raj College an ni ranking te na sangni somni pathum tutni li angin PUC a hian UG a zirlai sangni sasari somruk pakhatan oma hengzinga hian state dang zirlai somli pangale India Rampon International Student som pani an om PG lama zirlai somriat pariatan ombok PUC a hian Arts, Science, Commerce le Management stream a Department somni pathuman ommek bokani Nimin Khan Champhai District a zirna in ranga zirtir tu teni voi somruk palina ursun takamana ni a pu Mohammed Akib District Board Sap chuan zirna in Pathum Government GM Higher Secondary School Government Arshanga High School Government Vengthlang Middle School le BC Lal Thamwana English Academia ate zirlai nau pangten zirtir tu nun chanan entir na mun fangin zirtir tu teni pualin district chunga zirtir tu zongzong te zana chibaya buka zirlai te chu anma ni kai hruai tu zirtir tu te za tur te an thu soi uluk taka ngai thlachin tur le ataka zoma nun pui turina fuya zirtir tu te thorim na hrerenga hlotlin na du om tak manga chang le ta choi moi tum tur te zirlai an ni chung po a khotlang mel ti moi tu ni a thil thati konga midang te en ton midang ta na zirtir tu le ko mu tu ni tum turina cha bok zirtir tu te nilom na a hian India President pani na Dr. S. Radhakrishnan Chanchin le Education Minister Thucha zirlai nau pangte hria tura siar chwa ani a chamhai kho pui hulum la ya zirtir tu te choi moi na benar le zirtir tu tha choi moi na dong tu te thalak standi mun thuma tar chwa ani bok Champhai District atangin zirtir tu tha choi moina National Award mi pali in andonga State Award mi pasari in Professor Sarma Award mi pakhatin an laudong to ani zirtir tu teni pual hian District Level Working Committee for Celebration of Teachers Day 2025 in alaurel to angin Champhai District All India Services Officer tele zirna in pariata tanga zirlai thlanchwa tenen zirna poimo zia soihowa in komna September ni som pani sangni somni panga hian karot hola an neile donani
nimin September nili sang ni som ni panga chundar som pani khan zai kung swak pui vungi ti le khabu puzo nun moya na thial ziak chu advisor to CM political pulal muan puya pun te in apisa a atlang zar pulal muan puya pun te chuan thu soin zofa tin zai ming thang tak tak kan nei zi nga tu te ma in a chan chin an la zia ngai lo awanga kan hriat ngai lo swak pui vungi chan chin le a hla te chui zauna zia ka da ani chu aro puin alom om hle a hriat thu a soya zofa thang thar le zir lai te tan hriat na ti zau tu tangkai takani a bei sei thu a soi bok Pumuan puya chuan thu le hla hi a poimo hle a Mizo union lo lar chwa na ber pakhat po kha an thu le hla khani in an soya Mizo history a in do lar tak chim le mar in do po kha la thu an in phwa el na atanga lo chwa kani ber ti ani ati he hun hi pulal ven hi mamar Sinlung Hills Council member in kai shwain Mizo novelis lar tak pusilal nun changan le khabuthlir lok na anei bokani nimin chomadar som le chan ve khan government primary school khatla sau chuan teachers day voi somruk palina an skula mangin he hun hi bial tu corporator piram thanzavi wat number 14 IMC chuan khwalian ni ina man puya government primary school khatla sau tan hian tangkai taka an man turin refrigerator a pe Piram Thanzavi IMC Watt 14 Corporator chuan zirna in thaber chuma ni in kan ti thina ka hriat chian em he school zirlai te tan chuan in school hi in zirna in thaber ani zirtir tu in nei tha a kan bial chunga primary school thabera ka ngai cheu ani voina teachers day kan man na huna hian zirtir tu le nau pang zong zong te in kalzel na tura du sakna ka hlan cheu ati Teachers Day lom na hun hi zirtir tu lusi fan a ina kai shwaya zirlai nau pangten special item sang nein zirtir tu te ne na thilpe kan hlan thewa headmistress pilal nun tluang iral te chuan an school ta na thilpe hlan tu bial tu corporator ne na Teachers Day pualin thilpe ka hlan ve bok Teachers Day hi vo in September ninga sangni somni panga zir top ni hi ani a sarkar cholani awangin school sang-sangin nimina an manglomani pusingun lian chungan a MLA fan manga ko nga siam thata hong kumin me ni somthum zana longtlai bazar veng le chan mari veng in rina alei min le in chimwanga hun rei tak DC office le district hospital ba ka sarkar mun poimo tam tak pan na kong ping a MLA fan manga ko nga siam that chu nimin tu khan longtlai west MLA pusingun lian chunga na hong honna in khom toy hi bazar veng VCP pulal biak tluanga na kai hruaya honna thu toy so in pusi ngun lian chunga chuan thil tha an ti na konga dodal na atamin MLA local area development fund chu bial pon lama man thei lawanga thu thanga tam ti so in MLA fund man thei na a chiat na a thlen chuan bial pona po man thei ani ati a helai kong hi bial mi puiten tangkai taka an manani pia lama longtlai khopuin chiat na atoka district mi puitan thil tangkai nia hriat wanga siam thatna hi thokani thua soi assembly session a longtlai le min wanga malak dan tur zo na chu tundin hmuna ruwa man na siamalani thu in chan na adong nia soin chiat na an to a state sarkar chuan ngai saklo hle ni in a soi bok he kong hi adung fit za somni panga awang azawla ya fit som pariat azimla ya fit som pani ni in chengnoi ni le sing ni senga siamani a LMV chin tlan thei turin ruwa manani Longtlai West MLA hi Lai District Congress Committee Shwai tu tele LADC PWD changtu Executive Member Pusilal Som Zwala Baka Bazar Veng Village Council le Yanglai Association Shwai tu tenan troy o mani khati zong khatukina Zoram News kan ti chwa theyani a ngai thlatu chunga lom thu kan soye